Marole ngā lulue whatalwhātu se whapoponga o talafou le video Samoa. Mo moatu mai Amerika masasa e tūtutonu o whaelua e Trump i le autu stala o ia e le mawhauwhau i tūranga whaale tupero nā tunu a o ia whinau mo se marienga ma Tehran. O whaelua i ripote le CNN e o mai le teminei ua o le 2.2 piliona le tau o le taua lea a Amerika ma Iran a o whaelua fo i lea lava ripote e nisio le au ngā lulue e Trump o le teimi le nei ua matua i toe sira lava le ri prestene i le toe amataina o whetauinga i Iran. Wa ripotia le angatua le ri prestene i saina o le atala no ai ma le taitai o lea tunu o Xi Jinping. I isi ripoti whai mai CNN o lo popole Israelu ina ne i whaia sa mania ngā Trump ma Iran ai le i lo tea nisi o mata upu au tū na afuai o nau laos whaia Iran. Whai mai whamtaranga whea vea ia nisi o sui o Israelu a whai ai o se marienga a Amerika ma Iran ai le lo te ai mata upu e au whiaia upenga whana mamao po missiles ma le porokala me niukiria a Iran o le sira la ia Israelu ele i uma le taua. I le whatoa a matanga o le taua na whaeloa i Trump e mana o Amerika e whaaleanga le porkalame o a upenga whana mamao a Iran ma tāpuniero na no fuanga niukiria ina ia ua lawana i whawina ai ni pomu. Pei tai i le mai o le se furu vai aso ua taula i nei whiutana inga i le uranium ma le toe tatala o whewa inga i le Strait of Hormuz. I Venezuela, was our noticery president o le tunu o Delcy Rodriguez i le autu stala e whaapea e le o yeini fofuanga lo nā tunu e a vea i lātou o le isi se tete o Amerika e pe o na tā ua e Trump o lo o ia sira toto ai le atulanga. O le saunoanga Rodriguez na whaia fo i le whaamsinonga whaavau malo i le aso muri o le mata upu e whaatatau i a Venezuela ma lona tua oi o Guyana i mata upu tau minerale ma le suau. Whai mai le sui presidene e whaawau peo no lato pui lo lato tunu ma lona tuto tasi wha peo na talaanga. O whaamtalanga Trump sa whaia na ia whaenuai o lo o ilo nei leono a veo Venezuela ma se tete lona 5 se furutasi o Amerika. O whaeloa le CNN e whapea fo i whaamtalanga Trump na whaia whaatatau i a Kanata. I initia o le whaaleao ngā ina o se suenga tā ua na whaia i le amatanga o le māsina nei, e whaauru whaleai i lātou o tangata i se korisi o tonga whitinga whaafo mai i initia na māfua o no tua inga na liki pepa suenga ma ua whaia i loa masoro te te i le lau mua o initia o New Delhi. O lea suenga e whaapitoa mo i lātou e whiauru whale e vema fō mai i initia, mai lata le lua tesi ma le 2.8 miliona i lātou na awai i le suenga lea i le aso tolu o me i le siria ma le 5 afe o no fuanga i initia. O lea ria e o whaitionga ma whaasea tangata ma ainga o tamaitia onga i le mata upulea, ua whaia i le whaaiunga le malo e whaalea o ngaina, ma lo tālia isi aso fōu le ato e whaatulanga i le suenga. O tu inatu le mata upu le ausu e sa iri tonu le mapu anga o le whale tonu. I au se talia wha mai asiri atu le tolu se furu li maafe, isi tangata malanga mai i te tonu o Australia le tausanga whale tupere nei, na ilo leo whai sa fuafuaina, ma ua mafua leo na ua maita wina le toa tele na malanga mai i visa le tu mau, a e toi titi ua toi fo i o la tua tunu. O whaelua le 9 News wa ngā ilunga leo whai o tangata malanga mai i Australia taluna mai ale pandemic, ma o ta ua le ripoti o lo ma losi leo whai o Citizen New Zealand ua malanga mai i Australia. Ta ua le whai ngā malo Australia i lana tala wha tau le tupe, o wha la uroa nei, o le ato e wha o popo le umi, e wha sa hai tangata malanga mai i le tunu umai le wha tau wina o ni whale, se i o i le lua afe lua iwa, o wha tūlanga nisi taula inga mo le porkalame no fomau, ma ni nei whetuna inga fo i visa tā whawhau. Whaelua le malo le a awere wha mua i tālo sanga mo tangata malanga mai e ieito mai po skilled immigrants na ilo i lātou e tālo sanga e malanga mai mo whaatasinga a ainga. Ma le taramurimuli ua pāsia nei sa suinga i le whaavai o le atunu o Nauru o le asui ai le ingoa o le atunu. Whai mai na tau la mua i le presidente o le atunu o David Ariang i le asuinga i le masina o Januari. Na ia tā ua i sana launga e ui o le ingoa Nauru ua i loa tele ai le atunu u whaavau malo talu ona tūto tasi, pei tai o le nei suinga ua sa iri ai e whaaloa ia o na whaaloa lo ngia tala anga o le atunu o la lātou ngangana ma whaasino manga.
O sui a whai pule to a spuru ono na langolanga uma i le suinga le nei, a wasa mana o mia le rua vai toro le pāle mene e whaapasi ai. No winga la o le a whaatau teia lava le referendum, e whaatau nu waituranga uma ma whaatino e te tau na whaatino ilalo o nei suinga. O le ingua fō o Nauru o Nauero, ma whai mai le whainga malo, na fua le ingua Nauru o na o le taunga tae le tuatele o le upu Naurero, ai mai se tangata mai whafo. Fua lai wha maumaunga mai le ofisa o vai Papua New Zealand o whai loa i o Nauru, o le atunu tuto tasi au pito i le ititi, ma o le whaitau wa whai o na tangata e se fululua afe. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Tasi limoi vatu, amo. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita o ngā o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aso wharaile. Iwa I le tae au a ngā I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiwa, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road o Tahuku. Avia maua sosa, Omega ka, Diana knowing moa, Omega ka, Sabale taumo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Lunga o le whaafonga tāpua I a mwese fo I o le sila mai moa Samoa le atunu pele e le nei fo I a wauli o le asolulu o le o ngā tutonu ngā le mū o le vai aso o le aso sfulma le tolu o le masina o me lua afe lua se fulu maleono toi titi a afa fo le masina ia o na tātou I loa fo I lea ua tū la lata e le afa o le tausanga ia ai mwese fo I o se no o se vai teimi e tuli matai mamata I tuina e le atunu ia awa le whailonga ina o le ono se fulu ma le whātausanga talu o na tuto tasi ia le malo o Samoa patalofa mo folofa ia te oe I le nei fo ia wauli o le asolulu ma le whaamue moe ia samanuia lo wala whai le tai au ma le fua I whanunga le lei faulinga I le atua ma whapena fo I ona momori ai la au I whangaa ina ua fusia I tātou le whau o malo le alofa tu noa o le tātou tapa au sili le langi wa ia whawhangu I a te oe ina ua mai ona whaamoe I a te oe le pō ia masengia fo I lau mauli I au miti sa whai le I loa po fea le o ngā lululangi sa e ka milo I fo I lau wanganga ia whapea ai wa oti wa el ai le tai au ma le vavenga ma tia na fai e le atua fangu I a te oi ia na e vava ai vole I fafo I le susulu batango fio le la a le angi malu o le savili ba le matangi ai le ngata I lea o lau whaalongolongo I le tausangi o manulele vai a kula lolo vai bakua la mi ngoi mai mai manga vanga va we ko I kai o le o le me fa talo fa ia te oe ia pa le fa alo tau lunga tu ai fo ia le au nanga ba le tutua
a le tofa ia fonga mua po le ftelenga fo ia se manu Francis Ioane ia ai le mawhai o nāru e nofo mai pe i e wha mani ia il tātou por kalame ia mawhia ngai ma tātou masini ia ona o mai leo le whatalofa i le tāwhatolu o le tātou vāna nofo le vāta ngata le vāta puia ia e maise o le tāwhatolu o pa ia mamamalu whaale malo pa ia fo i mamamalu whaale anganuu ia ai mawalunga se vi inga o le tua e si e ana au na totofi tafa e fia o le lalulangi i so se fata fai taulanga le ainga sa le vi ia ma le tai au na ite ai malama ma sului ai Samoa i ave o le malama lama o le malo ke riso ia tau nu le valo anga le tamaitai le ai tu fafine o na fanua famai talo fai mali e to masua tali ilangi se ao lo lua malo ia le na tai au tatu te whawhetai ai le anga le leio le tua ma le tau nuu o le afo i valo anga a lele ua tātou sapi ai nei ma o malie le tala le lei ia ma le atu nuu e sapi lava whabai lea o tangata keusiano a o a mio oka o kae le pā a o a mio o tangata e kari e mai ale au ka alo pā a ia ma le au pala vale ma le au whai upusa se le maadi e i o binga o tātou tangata ia tātou amata i whapena e a taua sa vea le ulua i alii pe star se yuli Mulitalo, Al Harrington, tu manuvau le vea. Tātou whelua i le anga le leio le atua i le nei foi aua uli o le asolulu. Whapoponga o le tātou por kalambe o le nganga ifo Faiva. Ua tu taula foi tiute mga luenga sa tu tofi ai na uanganga ele la i le tai au ala usu maala seu Samoa. O tiute matofi e foi le ngata i fale. O tiu te fo i e whai e le vate tea, ia ai a le tua sivi ma le tua vau. I la tau e vave usu, i le tai au, le i vave oso mai le la, ia na la ina la, ia e le ise kia pula ua kuu le ele, ia, ma lo le ngā lulue. Whapia nā fo i le mana vai o ngā luenga, ma le tu ua o a onga a le whanau. Ma lo tamaiti, ia to a anga e o auto telefoni le a onga fiu le fai a onga fai aku ala e osi sa ve uange i le sa ve uan ta ua i tele ia le wha moe le ua ta pena ia le minsta o a onga i New Zealand nei pei o na fai e Alaska ma isi atunu o laulangi tau nu ulol ta mai titi i le potu a onga a ve ese loa malana telefoni so i longa lava ia ole al wese male potua onga male lau mua ia ona toi fa fo i leo lana telefoni ia tau ia a tonu e mfeu tatu tala no ia i leo fo i mata upu stemi o luma ia ma tatu fa soai a wa o se mele lek ia tele o le teimi o le tamuititi a onga fa alu le save uino lana telefoni ia ai le fa longo ai i le sona o lo tau mawhai, ma tā pena iai i le whai a onga. Ia, ne nā. Whatalofa i tabam tina mātutua, masani e le mawhai o nā luloa. E le ngāta i tono mauta malawa, ia e whapena fo i whale o tangata mātutua. Ia e mwise fo i o mauta ngase o lo whata o toli ai le to tele o tau. O whalofa, ia ma whatalofa, ia te oe, ia ele ngata fo le na nisi o malanga mamau mai Samoa maisi atunu o le lalolangi ia mo le teimi mua o se tāwhaonga ia o se aso whaepitoa o lo whamana tuina le asisi mai fo i a inga ma whanau ia ele ngata i le na ele o tu ua lama au te matua i ofo le mea lea se umana lo vava ai atu ilunga o penga ta whailangi Facebook page, ia whapena fo i mali YouTube channel, i le wala aua le atua. Ia, o le meo le toa tele o a inga, whapena fo i whalapu putonga o nuu, o e kalesia, o i tu malo,
E le ngata i New Zealand nei le toa tele ua whamanawa e le tua la tau ngāluenga. Ai whapena fo i a tātou i Samoa, le atu Pasifika, ma isi atunu e o lava i Australia, Hawaii, Amerika, le wala au o le tua i le whatua o ia. Pule e whai tō tasi e lo tātou matai i le langi. Le ai seisi e tū ma te te i ai pe a o mai lava le taimi ua tā ai le longo le tangata la tau ma tongi le whalosa i lunga le whatawhata. Ele ai a se excuse pa e whapea mai. Oi, se please mulmule alo please e umata me i e whaine i unga e koe wala umoine e lewa yasu. Ia ko anga e whai. Ia le nā. O le fina ngalo le tua e whaito o tas. E toli le pula whai le moto, whata whea pulu i le vai. Ai se am. O le tofi whaito o tasi o le atua. O le mua e le fuatia. O le tia e le seua. O le tau e velo i le maninoa. O le maa fo i e tongi whato tō i le moana. O le tae le apoia. E le ai seisi e fia ula vale i ai. Ia. I le usuia la o le fono, ma le tuua o le malo, ma le walaupa ia le atua, i so o se tafa i ai o tātou tangata. Tonu e ka le sia fo i maainga. Asuatu vai malu i puenga. Moli atu a mātou wha maisenga. Ta wala atu le pulenga ma le au whainga luenga ale si ufonga o Samoa. Ia o le atua na te au mai o le atua fo i, nā te toi wha fo i atu le tangata. Ia a o i tātou. Wa umana wa wida i tātou i le ata o le whao le tanga. E iai maruia. Ia pe a mawai le lalolangi nei o le holanga o le tāpenanga a le tangata. A talo whātua i la ia lea. I le pa ia lasi o le atunu. E le ngata i lungo le tātou Facebook page. Ia whapena fo i mo le tātou YouTube channel. Ai moise o le whafonga mamau mai a Samoa. I lunga le tātou wala leo, le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi FM 106.1 i le atunu pele i Samoa. Mo le sila fia i le pa ia maulunga o le tātou atunu. Ia olo o ngā lulu e pēr tātou insinia i le tātou pou le nā olo o whātu i leitu langi sifo i West Auckland. Ia ele o la tuai ia le tātou leitio i le au i to tonu o le fale po leitio fo i olo ia i le fale. Ia ma le leitio olo i lunga o le awala i to tonu o le tāwale. Ia ai o le memari e o le ua matau na ola mo i le po. No winga la e tango tuala e kila u leitio i le tasi iwa, tasi lima iwa tolu mo i le po. Ve te lai titi ali tu la e valu le fiafi. Iona on fasolo atu le taua i le ono i le taiao. Ia ona tātou toi li niu fo ila ia le saveu ia lau Facebook page, ia ma le YouTube channel. Ale Radio Samoa live stream i lunga o penga ta whai langina. Ia, ma e whaalongo mai ai, ma e mai mua mai ai. Ia le atou sa vea, ia pena fo i le to whaia whangu mua. Se manu Francis Ioane ia whapea fo ia le sunga le ria wa o ia ta vai meni ia malona au wa fo i le tai au. Ia masi fai lelo ia tia. Ala wali ia o le sauro mo kwa ku vai lu ala wali inge kia. Alfi ai mala wali io se manu ma. Ia ma sau se fanua. Ia lei. Ia whaafta iatu ngā ruenga le lei sa whia ngai male atu le nei aso. Whaia onga i tonu o potua onga, o fisa o le malo, ia o ngā ruenga fo i tū ma oti ma pisinisi a Samoa lava la tau ia, wai ainga whaia la tau, whale ainga ia i fo ia la tau, whale sui o whale o tiulu, ia ma whale o ngā osi mea, ia a matul wha malo, ali intamaita i leo, St. John Ambulance, o foi le ngo la wori la wanga foi le la tute foi le feso so ani mua ia le na
Hato Petro. Ko kiki awa mai, o le ako I fafo. Ia, leo ua mafuta mai, ia le fafonga o le tātou Porokalame. O le malu I fale, le fale tua la le tele, e mele palamo, a talo fatu ma le nganga whalualo, malo le soifua manuia, a fio maia, I le whaapoponga o le tā Porokalame, o le malu I fale. Soifua lau lei. Ia, malo fo I le soifua lau fionga le ia taua ia. Ma nei lava le nei fiafi ia ma nei fo le te loto le soifua maloloina lava lau fionga ia ma lo lava tautua I le tunu. A mo sa manuia ia le la fu vai aso o tale felo I mamisi atu oe ia sa tu ina tu lava ia le ta telefoni I lunga o le tatu screen ia ma le tatu Porokalame foi ina ia faingo fio na fa manatu pe I le tunu ia le ta misiona o le ta misiona o le sailia o se fale o le ainga e mapu iai ai mai se lava ia wa ta walunga ma tu taulai Faiva o nai matua sa malanga mai Samoa e li I fa I longa lanu I mea nei o ngā ruenga. O whea lava sa ma wale ngā ruenga, sa ngā lulue ma puna wai. Mai, au te loa foi, e le toi lau maua le attitude lea, po le winga lea o le tupulanga tuai I le tupulanga fōle nei. O le ngā ruenga no mai yasoia, the loyalty to those jobs, it was like over 30, 40 years o ngā lue. Ala vai teimil nei tupulanga fōle ma le talu fōle nei. E lua vai aso le ngā ruenga musulo mo le tangata. Ai mana tua fo I lewa fionga I le whonga le tātou Porokalame e mele. Tasi lea ma tā upu tā ua te lepe au ina sue ia low credit, sue fo ia low tu ai ngā tangata. Pe lo ai po le ale umi sa e whai ngā ruenga I se ngā ruenga. Ia ma nau iai awa e tā utele mele the duration of how many years that you have spent in one career e umai fo le sefulu tausanga wa whaalima pe wha se fulu fo ina sui au ngā ruenga e whatua I fo Ia, sa le leia lava lau sa noanga li leia sa o le ne fiafi o le siva enga le wa mantua there's well mena nan le awai me Porokalame last week last a faile seminar for first home buyers. Oh right. So it was through the Penina Trust so we had a mana ia lava ia fa mal manga lava o tuainga fa pena na o kawainga fo ila le tau o le stability o longa luenga pe lau sa noanga le fiafi le nei ona e sa ole leila ve sila ye banks pe fa PI pe are you stable o pe a le fifia le ngaluenga yo sui foi la ngaluenga so pe o la sa noanga ta u tele le tulanga le ma lo fa tai o ani le sona ta u sa auto o ina mai na seminar sa fa ta si tu ila o fionga ina me o paketi walanga ai sa ili se fale tasi le mata o po mo lava to sa fa ai o le fatino ino le paketi ma fu le paketi a o I tangata ya ta mai fa pitoa e fe so ni atu e wale o mo so mai mo le so ni la ile tulanga le fu ino se paketi o ni a upenga po ni to mai fa pitoa e ai tangata e ma fa ye ona la to fe so ni atu e fausia ma fuafua, ma fatino ia se paketi a walo fa moe. Ia, ta ua tele lea tūlanga pe lava lau saunoanga pe o le vaenga tā ua lava lea. Fa pe o le iei se tātou matati e fi au sia o le whaatawina o le fale. Ia tā ua tele le au ili ili o le tātou paketi po o le a le tupele sau te tonu. A o le a fo ili tupele wha alui fafo o na a wha pēr tātou te leo sila fia le leipo le a le vaenga tupele sau. A o fea fo ile alu iai. Ia e whaisina whaingatā o na whaatino pe au sia fo ile tātou matati le fia le whaatawina le fale. So some tools pe o le mātou talananga le seminar last week it was through email of a whapea. Pe e tā ua tele lau sere sila I lau paketi. So there are some tools on our website. E mana ia there's a simple budget on there. E lisi lava lau income. La yai, yeah, then it goes to your expenses. Ma me umalavas ia na ACC la yai. Yeah, pe ole mo le pito po le are we in deficit po le isina tato surplus money. Ia ole ta ola ole mele le paketi ina ia lo ai pe fa po ai mem fa ona fetu nai. Ia.
What are some of the expenses in mawhaiona e controllinga? Like pe lava o le tau sami o le tau mafa some o isi wa o advisinga wa recommending and cancel tatou subscriptions. Maybe do away with the Sky subscription. Afterpay o isi mea whapena. So just little things because they all add up. O le mana ia la lea o le whai o le paketsi. Ona e si sila lea, do we have a surplus? A whapea le yes a surplus. How much surplus do we need? Ana te tila le i tatou vaenga se leni le whaalo le tupe. What can we leave out of le tatou spending? Ia ona mawhaila na tunai and a whapea fo i yeini overkaimi. Ia how much overtime can you do? So in the tunai so there's our website has a very simple budget. E fole sorted.org.nz, which is a government website that you mawhaiona whaongaina just to do a simple budget. So this is where we come in. Pe o le tele o na isi ainga ia mātou te ngā lulue. They're not quite ready. When we give us their income, expenses, ona avela ia your recommendation whapea. This is what we need to do. Ia na whaasosola ia le whapea le whainga o le pokalame. Olona winga o le fatu ato o le paketi. It's like an exercise to control you and also discipline you. I mea e te loa lava e le i li talawhengai Uber Eats tasile nā mea vo le masani. Ma le whaputuputu o le tolu au kofi le vai aso. Voi le yaso uma le vai aso. A te wawai atu e tai tolu tai whata la le ipu kofi le. Whatu i foi. O me masani o na tātou e. So in other words, the personal treatment that we used to have and sort of enjoy those moments of our control with the money that we think it's the hard-earned dollars e pule il tangata. E whai lor paketi, amataloa le pe e pule paketi e vava ai i la fo i le control and your discipline e whaalu tupe e saolena. E sa o le leila wala usau noanga o le mele tā ua i lava le whai o le paketi so ia wa atus tusi lalo ia ona tātou i lo le leila ia po o le ale tupe le mau o le a fo i tātou expenses ia mana ia le upo le tuspa ia le whamai le vision, write it down. Wa ale tusi e lalo ia tātou te le lopo whele tātou te tā momo e anga iai. Nela ne tā ua i le paketi so you have an idea po le ale goal le te mana o achieve. Ai o le afore umi le la tau mawhai e achieve le tātou goal le po le saving po le cut down o expenses whatever the case would be. Ia me se auto ia tina awai tau ana fau le puletasi aso sa ma le tau o le na puletasi o le se lau 50 i le vai aso whakoi fo so le leia fo ile nasa noanga maybe that's one area wa auto discipline like titi ya seki Ti lo po me lai tono o le wardrobe ma fainga mix ma mix ai fa pena ka se fe mai se leni o pule mai au ki finga ma susu yanga i lau old wardrobe lava na te taalo i lava oema fai au combination fo ile ai a fai la lui full pasene se tupe o le te e loa o le tiposi le taula mana o mia ai le ausia o a nisi au wala e mawhai ona so ni atua i a te oil tangata leo le a whaatau mo le teimi mua o the first home buyer. Ma nei e fo i o le tūlanga ona o le te leo i le vai taule nei o le minimum deposit lava le mana o mia le bank e se 10% o le tau o le fale po le a lava le tau o le fale le te mana o a ia fitu se lau o lona winga o le te 10% o le fitu se lau afe e mana o mia but o le iei le tātou kainga ora first home loan. Right. If we are eligible, e mantua fo i iei ona ia inga po ona there are eligibility criteria le income me whapena, but if you are eligible, e mawhai ona lātou talia ina le 5% deposit. There's also one main bank. There's only one bank le teimi nei o lai mawhai ona lātou approvinga le if it's a very good quality application. Meaning no reverse credits, e le leila income me whapena, e mawhai ona lātou approvina, pe a 5% low deposit. So, is whatata inga, I've just had a client that have had a 5% deposit,
Ia lau approve le lato mo kesi ile through the main bank lea, ile 5% lea, so o la lava iai na ia vanoa la iti whaapea e mawhai ei ona ausia pe a whaapea na o le 5% or less than 10% le tato deposit la iai. Alo, whaatai ta ua tele o le polkalame le na ua whaisi umi nei talu na whaatino le polkalame le na a le kainga ora po le i le tangata o lea, mo le teimi mo lea la whaatau so na whale o lea na ona mana o mia o se tūlanga fo le whaataata mai i a te ia e mawhai ona ia whaatau o se whale ona o lewa ai atu e le lei na credit ia pe le lei fo ia ia le tūlanga o ana tupe mau e mawhai na so sani ai e whaatino ia le tūlanga lea ma fo i mawhautua ina e tau na whai le mea lea. Ia, tā ua fo i o le vaenga, wai ai fo i ale mamalu le tunu ulai vili mai, pesis bit tūlanga le o le tali o le fasili e mawhai, ona I will usually just ask for their income, po le ale lato deposit la iei le taimi nei, a oa fo ini ai tālafu, so ai po iei fo ini lato walo lai a onga, so just a few basic information o te, I will ask them to give that information. Ia ona o loela ia have a quick analysis. Is it worth moving to the next step of now we're ready to do an application, or I will go back e whiolola nei a inga na iei le tūlanga lea. And now they can actually apply for a home loan. Lato te lei na whaapea lato, oh, we're not quite ready. Yeah. But o le situation la le whaapea, so we'll whai a mai la, just some basic information. Then I will come back to you to let you know. Po ua iei le tūlanga lea, mawhai na whai se tatou apalai, pe whaatatali lai titi sa o le tali o sili, mawhai na whai lea tūlanga. Ma alo whaptai au whanga solo le ma whaatali noanga fwoi ma le whongo le tātou por kalame o le malu I whale le whaletua ia e mele Palambo. Ia, o ia o se mortgage advisor o lana telefoni le na o lo ilungo le tātou screen. Whai o ne wala au i e pia mai an tātou por kalame. Lava le teimi tau te whaasoa ai ma le whaletua. Ia ma fasili ai. Ia o natali e tuala ia le ia te oi lo mana onga. Leanga e uti ia le tātou taimi. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Toi whaafonga le numero na, vane le peni ma le e whaspepa e tusi ai le numero na tu ulola ia le lomatua na e matua fefete ola la natanga ma le tu ina. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E ai nisi awala, fo le mawhaiona e sosani e tuai ia I lātou lo I le nau ta inga e whātaua ia se whale fau mō le teimi mua. A o le hafo I se awala e mawhaiona e sosani atu ina ia au sia le city au tūlea for the first home ownership. Yeah, tā ua fo I o le tūlanga ona pela lena o tā ua le seminar le last week. Ona I work alongside Benina Trustee le sosani na isi a inga ia e tilo I le pathway le a lātou le wano. So yes, there are other avenues in whaiana sosani. So if you want to understand a little bit more, ona vili mai lea pe I meli mai, I can have a look and see if I can liaise with organizations here, sosani po well, they've got rent to buy, which is a government a government for inga le plan le ia ina ona if sosani lava I yalo mafa na ma inga ina I achieve le tūlanga le. So out of that program ona to lima na ia to tolu na inga na that I actually help them buy the homes right through that program ile whaiunga le luas from lima. So yes, there are other avenues. E fo ile si organization that we're working with is Manuia Home Ownership Planning. So again, tusa o nai pokalame umalava yes through the governments or taufiso soani lava na ia, how can we help our people move from renting to buying? Ia o nai so soani la iti lava yes, so afa pe o yeisesi o fia malamalama atili. Feel free to call me or email me. Ia ona o wha malamalama la ititi atu la ia o ia tūlanga whapea.
Malo. Ai ia le faletua le nā o lo o ngā lua i le penina trust. O stasi fo le nā. Wa lewa tele fo le au nanga ma le tautua a le fo I faletua. I nā I o tātou tangata e mise lewa I le tūlanga. E mwhaiona just expand and elaborate a little bit on that and the service that penina trust allocates and also produce. Yeah, and it's was a sale of Amasalanga, but just briefly, Lemelo with the families I've been working with, they put them through what they call a progressive home ownership plan. Yeah. So they will rent a home from Penina Trust with the plan that they will actually buy that home. And it's a very good, a plan from what I have seen. Because there is a gifting or soswani from the government in that plan. No. Soswani to be able to buy the home. So just a brief summary. I helped 3 of those families buy the homes last week, and I'm currently working with some more people in that. So that there's a possibility they could now be in a position to buy the homes. Right. Ma lo fa taita ua ia le nā fo so soani lo tu inatu ai mais o le whaonga ina o le tātou ngana so tai ai ma malama le lei o tātou tangata o le tātou mi lau whionga le whaltua ma le whonga fo i o le tātou polo kalame. Ia, tau alunga mai e oe ma toi whailo ifo ia lau telefoni ina ia whaamanatu pe I le atunu. Ia ai o te le malolo te pese atua I lava I so se teipia wala au mai ai ia le malu o le atunu I le telefoni ia lau whionga le whaltua ma le whaaloan. Ia, whaaftai tele lama le iata o mo le nei wha iava noa le nei a fiafi o mana ia fo I le nei tala noanga. E whaaftai fo I Radio Samoa ia o loo pe lava at the moment we're working with more than say 12 families o le tato watanu. With pre-approvals, so there is definitely a lot of value le tato por kalameli la yatawa. So yai lava se si if sili if malama atili ia vili mai le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia ai whaptai telefo mo le nei avanoa le yatawa ia manuia tele lava malo longo le fiafi. Whaftai tene lau whionga le whaltua, ia ria fo I ngā ruenga o toi o le nei aso lulu, tātou tālusia te iatul soifua I le vai aso fau, ia tātou e wheilua I e foi, ia ma whauau, ia se whapoponga le tātou polo klame o malu I whale, alofa tele mo oe, ia whapea fo I ngā ruenga, wheilua I pea, a he wha soifua ia mo le temi nei. Soifua. Ia le nā Samoa, tawalunga atua I le talanoanga ma le whionga I le whaletua ia e mele palamo o le tasi fo I le whonga o le tātou polokalame. O le malu I whale, lana telefoni le nā, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia ai land lo fo I ma le helikopter o lo momoli mai ai le tamo le ata. Ia o le uso wha pele le sunga a mat lua tua, mai le tātou company, advice for life, ioen. E tinga po whea anga ia Matt, ai o te manatua le lei ia le whaarapo pitonga ma le company lea olo au mai ei ia lana whautuanga, advice for life. Whatalo whatu, lau sunga Matt, ma lole soifua manuia, o whaalo whatu fo I whamu e sa manuia le amatango le neiva yaso, ia ma nai lava yaso atu wa tale wheilua iai o a mai. Tau, maro soifua manguia lo fionga a taua malo mangai e vi le tua manguia whaftai and facing a busy advice so for so it's good le me it's nice and busy keep me focused and mangai le la makango female nga le la ngai we went out for lunch in Albany malo masau ko lua and mangai le so and facing a level so ke feel wa brother ngai alu Samoa ngai malanga Samoa Ia Samoa I kala mai ka mo oi foi just a big fella what's his name sorry alu foi so man I had so mangu on the other pokalame lisiaso so he kala mai he was telling me so no it's good to see you again brother likewise my brother good to see you wa tu amatua aulili mai lau sunga mat manu lo check na oi malu lu sorry
Asa oi wo o te me malu Sweet lu cow. Yeah. ya ai fa mo sa mo ia fo ia le tulanga o lo so sonia tu pe nei ne o me o life insurance ia Life fa pe na fo insurance. Saolele. house insurance ia ai mo sa le pui pui nga fo i o tatou tangata e le ngata le soifua maloloina house contents pekta o wafo i tatou te le loa le teimi e mu o le fale pe lolo vaia o alava li mala fa natura fo i le fa le ngai ia tatou mea tino ai o le vesili mo lea o te fia vata a fai fo lea o si i le tau o lau premium, o lau payment, o lau policy, life insurance policy every year. What do you do? What should you do? O le me tau le fai pea. Ngai fesili. Mo sa vea information only. Mga mia se advice ten vili mai. Faso ka iskemi ke la kulo fale e faise appointment first meeting. And I can whamakala kule le advice le process. But mga efisili, o la me fai because kausanga mama kauria for insurance e la fo kule letter every 12 months ya oi. Walu lunga le kau, the insurance. Walu lunga for it cover. So, whakakai if it's like se lau wafelo life insurance. And then o lo le kausanga, walu lunga le kiki le se lau sfulu wafe. It goes up by about another 5,000 or 10,000. But alu fo ilunga kau. I say because makaulia fo with insurance companies they look at every year alu lunga makur ngaka. You know, we have a birthday, so we get older. Yeah, so more risk to them because every year makur kako. So they have to put the kau up. Alu lunga kau. And so, what do you do? Lucky if you have me as your advisor. I look after all the 5 insurance companies, AIA, Astron, Fidelity, Partners Life, Chubb. So, e kangwakule insurance company email ya oele annual anniversary letter. Kangolo a uvili ya oe e faso ka ese meeting, whether it's on the phone, BC oe, if not, ke la kulo fale to sit down and go over the cover again because masalo wo ngalo ya oele le kala ngo famakala ku the year before because of facing a level or PCO for ya ngaluenga. And so I go over the cover again famakala o le alu wingo life insurance makauli for the life insurance e longa e mali se longa e oki. Then the money is paid to the family, so very taua very taua. And so I come and explain to you. It goes up masalo pole valukala. Isi kemi ongo kala, but most of the times around valukala isi ilunga kau every year goes up by $8 for life insurance. The first year feel lolo. Or lolo the second year feel lolo, but once it gets to like the third year or fourth year, that's when it facing facing ka. So the best thing to do is review with me every year. Review kaukala. Okay, let's have a look at what a plan. Fai ke manga o mia e reduce lalo cover. Yeah, manga. We can reduce it down a bit and reduce this part, that part. Me silia, we keep in touch. And me taua, most of my customers are Samoan people. Le ke fongi ala ko so e masangi vili mai au. Ke leo clients ele fa kali se o le 1 year. Ke leo clients e vili so o mai. Like, you know, every month, really so my man. So if you see Lia mga mia if you see my out. And so that's good. At least I keep in touch with them. So it's very taua to have me as your advisor to review lo cover kausanga so that you see fear or you understand malama what's happening with your life insurance. Malo. How do you go about if you want to take out a life insurance for somebody ele tong yela o ala malia yel tangata for lele e faile policy and fai so amanga o mi o face life insurance molo sister or your cousin hapenga fai vanganga as long as la isi le fiela go that it's for them and as long as agree la go that mga umiai they want it gusa pa mga oe ko kongi so if mafai ha kongi oe de policy lo uso polo ku fa finge banga nga lai lo la ko they know because ola ko we saying for it form
And so e pule a oe be mga oe kongi oe policy, be mga oe kongi lako. So o the insurance company ele kia oe ko kongi policy me si le ale ko kongi. Yeah. But e vanga nga they understand e si di fia lo sister lo brother o the life insurance le is for you. Yeah. Kupus fa ba be oe e maua sa ver kupe. E va penga. Malo. So as long as e si di fia lako, and also they see me life insurance over fikus fulu whākausanga, 74, ia wale mawhainga whaile life insurance, pea over le fiku whā. If they're older, after makua than 74, but under valu se fulu, e mawhainga apply for the funeral insurance. Oh, right. So funeral insurance kangaka between 74 and 80. Oh, right. But over valusul kau sanga kaka, yeah, sorry, we're too late, makwa too late, La ya masisi ya. Ele mafai, bawan me fai se fe kupe. So you know what I mean? Se fe kupe in a separate savings account. Malo taita So, what is the danger in terms of canceling out your premium and your policy as well? And this is something that I because some of my customers, when they do the policy, if sometimes they if we do life insurance, say la wafe umaliu, and if I see trauma insurance, as long as trauma insurance is for mai kumau like cancers and all that, and then I could customer let's say for example le valusul kala aso we see customers ele think about it, ele mafafau, properly. They just think, yeah, man, it's all right. Are you sure? Yeah. And in olole kol masinga fa masinga misit pa mingi kasi, misit pa mingi lua, misit pa mingi fa ya lapse to the policy cancel. Yeah, may mo lole the insurance may siya kang akala ila ko life insurance for 5 years, 2 years, and then cancel because of misit pa mingi fa. Yeah, may mo the insurance. My mouth paid all that money all those years. My mouth. So and the danger is kupulo se mea because makauri fo ele lo ka ko le ala so e kupo ide le oki fa lave. So kupulo se mea lo ainga a lo cancel the policy because we'll misi pay mingi. Yeah, ele se kupe mo insurance company. There's no payout, and so that's why it's very taua. Make sure you can pay the premium. Every year, facing a fine car, all pole. We can like kiki lalo le cover. We can reduce it down. But only mokul pay mengi. Don't miss the payments and let the policy cancel. Otherwise, fakamala like that, then it's kalofai. It's hard to get the cover back. Because if I go and apply with the insurance company again, I will say my phone. If I'm an insurance company, sorry, we'll let my finger face cover because it's too hard for them to take on the cover. Yeah, my mola cover I cancel 3 months ago because now we'll my finger go face cover for because you have a new mai, and so if I bring so try your best, I say, is to keep the cover, but my job is to make sure I make the cover affordable. I was on a cover. Even though for my oya mangele $1 million of life insurance ke mga menga, but ali mafenga ko kongi. It's no use. It may not game me because you're gonna miss payments. So yeah, it's very tau. Sabe? Malo, whaftai, tau tele le whaalongalonga atua le atunu, e whaatupu manatu. E whaama ite ai le langona fo lea, e i le tau al mele talano ai a matama le atua. Savea i a sole nei. O le ale tāua o le whaailoa uma o whaamatalanga e winga i ate. Oe patino i ate. Oe mga mai mga ngase. I lau whaamaoni le te mua lava. How important is that? The disclosure right from the start. Very important, very tāua. I always whaamagala explain clearly so that my customers, my clients, silifia, e makua tāua le full disclosure. Because Lord gave me the second appointment maka lo fisili. Fisili is like ula sekereki oi. Have you done maluanga? Ingi diabetes suka o koko maulunga. Fisili nga tahua that you tell the truth. Kala moi kala sao. Because apepelo
Because, if you say, listen, me, yeah, straight away, automatic, it'll be approved like that. Yeah. Because our bail insurance company, healthy, it's no worries, no need to go to the format to check the medical notes because everything's no. So, yeah, clear. The only problem is that they all gave me failed claim. Kango lole insurance company vili le formai me le notes claim time. And then gasialiki kilo le notes my oka. Le kele mai ngase le ile ai fa mai le ai on the application. Yeah, for my lole insurance company, yeah, sorry, Matt. Olo client would decline le claim le se kupe maua because kalimo email ko kali at the time of application. So that's why it's very taua. Anga ngafi nga whaila meeting mala o old school friend, Samoan guy, kupulanga mau. And ule melenga kupu ia. So he's got a policy through Pinnacle, a ko sanga. And for my Matt, I just leave my cover at Pinnacle because my molo kupenga ko kongi kolu sanga kongi kampanginga. I switch me out oi. Yeah, my molo kupe kongi kampanginga. And I said, okay. And then I said to him, Fali, my lo application ya, all the answers, my questions, man. Kangalole li Fali, may lang a kilfong ya. And I saw no, all the facilities of the mai and all his gullies were no. And I said, oh, okay. So elengio mai ya. And for my, nga wha kolunga walu whal mai, whaid ka oko i le kidney stones, ma le bladder stones, ma kuli, ACL dislocation. And then I said, but I can't see more ka oko nga, like you said no for my, kele I whai. And I said, sorry. Because kele I disclose ai. Me maulo 3 years ko kongi nga. Ele mau sau kupe. Ele mau se kupe. I ke ilo kama ele ka kongu mai for my. Are you sure? I said, sorry, I'm 100% sure. I said, you're wasting your money. I said, because when you are maliu aoki oi, and then your wife ring le kampangilia, kasi alki kilo le insurance company lo doctor's notes, ka oko le kidney stones, ka oko le mele, ai ki kilo lo application, ai fa mai oi le ai. Yeah, akal insurance company get la pisi le claim and say, sorry, no money. And so, lucky nga fa mai ao ngafi. So then I took him through a new one. Yeah. And I noted all those kaokos, those operations, everything. And I said, Tuli, lucky you told me because you're wasting all your money every year paying that. Ele mo se kupe about claim time. I said, le kale kongu mai. Kango e vili partner's life now. You can ring them and they'll tell you straight away on the phone. So that's why it's very taua to I mean, you can't remember everything. You can't remember if you broke your fingernail, but the main one, koko maulunga, sugar diabetes, maifaku, stroke. You have to tell the truth. And say yes, I have that. And so very taua. Yeah, mangai fisili le atau. Tafti tele lava esil ta ul ta talnanga la fo ifa fonga mai le tunu ia ma pu maua mai ni vaenga ta ua o lo o afea I le ta fa talnanga le so ala le umbi e te off vai ma malo lo mai fo le ile ngaluenga pe afa mo o se fa ma ile ai se fofo it's a critical ko nga mai because magauri fo I mo le fulu pole kingama ngava pole koviki enga le kasi alva aso ko fu na venga aya maua o le mai ku maule le ken mai sia cancers o le number 1 mai in le kumu ngai masalo laulangi fo cancers number 1 at the moment. And then you've got mainly melanoma, skin cancer, and then you've got maifaku, heart attacks, then strokes. Those are the 3 big ones. Cancers, maifaku, heart attacks, strokes. So fai e mawal mai lea, ai fa mai fo mai oi. Oh, Matt, ia o laki oi, vi ele tua e lese terminal illness o langobinga. E so I fua oi, ele oki oi. So, but pawal me, the only problem, lua kau sanga off work. Basically, kemi kau sanga off work.
That's a long time. E le se kokongi. Ia, o la me fai now. What do we do? Le mo kesi, le rent, e ka lafu, ai fa mai fo mai a kor ka sanga e ke off le work because le mai le ma ko serious al mai le. And so ole trauma insurance, very ta ole trauma insurance. Yeah. Because akalia le trauma insurance. Ole trauma insurance e ko kongi le kupe e kavai oi for 1 year of your kokongi. A fai valu sulu a fe ka la lo kokongi kausanga. Ia ole valu sulu a fe ka la e ka wa o insure oi for the trauma insurance. So mau lo mai ia. E mau le valu sulu a fe ka la to cover you for 1 year. Like off work le kasi kausanga. Ia ta ua kele because otherwise kinga inga. Le se kava fa pe kinga inga su se kupe fa la se lengi And so it's very taua. So those are the main ones that keep you off work a long time. Is the cancers, the heart attacks, the strokes. If you're paralyzed, ala veo ka vale ali mafainga sa vale you in the wheelchair. Yeah, okay. Then you makwasui leo langa, everything changes. And then these other ma'is as well. Keliko inga ma'i that can affect your ngalwenga and affect your lifestyle. So yeah, very taua. Tai lava. Yeah, tau. Mole, mai vole le se mole mo ia. Ia ti ol mole mai vole akingu. I've taken to lava ila sunga. A match o leo tali uma tafsiri le na fia fa fonga fo ia le tunu al numero na telefoni le sunga ya match o lo fitu valu toluiva valu a tasi fitu tasfa to e fa leo tasi e tulava o lo fitu valu toluiva tasi fitu tasfa upu mulmuli mai le sunga match ia ta ma vai fo il nei asolulu. Tai lava I mole atu whaftai ma lo tō pa ia mal malu Samoa lo tō whafonga lo pokalame leni aso ma lo whaftai ma lo sai ma lo tapuai whamanuele atu tiuti ma Faiva leni aso tat whelua I next month ali atawa ma di lava ta whelua ia whaasoi fuia whaafitele lo sunga bant ia mole anga waa whaasoa mai fo ia wale whaafonga tapuai ia le atu ia mamala malama ima o no file insurance le uto fa fonga mai o mono city a mat e mafai ona e file insurance lo uso po lo to fine as long as they know that you are paying for their policy tato wol malolonga foi mai fa wau le tutua mo le unganga ale si fongo Samoa male Gagaifo Faiva male ya to so male In this update, an even tighter election year budget as the government slashes its operating allowance another $300 million. It'll give ministers just $2.1 billion for new initiatives, the vast majority already allocated. Prime Minister Chris Luxon says to maintain security in an increasingly volatile world, the books need to be in shape. That's achievable because while we continue to invest in essential services like health and education for the third year running, we've also been able to achieve significant savings across government. Media scholars say the government should return to the drawing board and modernise the Broadcasting Standards Authority, not abolish it. Their open letter highlights the need for a strong regulator and complaints body. It warns losing the BSA will hurt minority groups most. Canterbury University media professor Donald Matheson says other countries have taken different tacks. Rather than saying people can turn it off if they don't like it, other jurisdictions have come up with a whole lot of responses to some of the big issues we've got. The Christchurch brothers jailed for preying on women at Mama Hooch Bar in nearby Vanuatu between 2015 and 18 have launched a fresh appeal. Danny and Roberto Jazz were convicted on 69 charges.
Jamie Cunningham has more. The pair was sentenced in 2023 to 16.5 and 17 years respectively. They've now taken their case to the Court of Appeal after an unsuccessful High Court challenge of their sentences and some of the convictions. A date hasn't yet been set. A sociologist warns we should refrain from comparing our immigration with overseas. The Prime Minister's pointed the finger at immigration for driving lower social cohesion and trust in institutions worldwide. But Massey University's Paul Spoonley says it's worth having a debate about our settings, but we need skilled migrants. We should not compare our immigration system to what's happening in Europe. It is completely different. They have a large number of refugees and asylum seekers. We do not. That's news. In sport, surprise news surrounding the all-conquering Penrith NRL club and their head coach Ivan Cleary. Yeah, I'm just basically going to announce that I'm going to be stepping down from NRL coaching at the end of season 2027. Hurricanes wing Josh Morby's been left out for Saturday's Super Rugby visit to the Blues, despite bagging 4 tries against Moana Pacifica. He's not on the injury list, but Kenny Naholo is getting a first start in more than a year. Geordie Barrett, Ruben Love and Warner Dearns also returned for the visitors. Beauden Barrett's restored to the Blues' run-on side. And the Chiefs have opted to move Damien McKenzie back to full-back for the Highlanders on Friday. That is sport. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi. Latalu
Música malia mana yesiba música malia sema ya naitene taona uma awala teita isso essa opaga luerue maile música malie le da fa fianga su fi loi o le manava o ngā luenga i do ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le dei fo i a sululu le o ngā tutolu o le vai a so fa fianga mai le Vina Records. I le dei fo i a fiafi i na ua se fulmal valu minu te o le ua te ai nei le tu lai lima. A fai o lo e anga i ane le tu i saute I le awala le o Ross Common Road I tua tonu atua le tātou le tio I Riri Station. Ia, sa oso mai nā ina fiafi le nei. E se toi titi a lua se fulu ta avale leo leo lo tuai. To tonu ta avale o lave vea o lo o iai tangata I to tonu o le ta avale. Ia, le alala le nai ta ua tuai I a te oe. Aua te anga I atu le pito lea, Ross Common Road I Riri. Anga I Glendon. Ai sisi awala te wia tuai. Lapta I ai oe ia ina ia e loa. Whai asi pisi o le awala I nā I le no whanga le nā. O nā, o mai lea o se talanoa.
E winga I le whaatawa ina o le ngangana Samoa o ana tū mānanga I le nei vai aso I tono o le tātou atunu, wa o le vai aso fo I le nei. Ia, wa amata I le whaatawa ina o ngangana ese le Pasifika, lo o amata la I le ngangana le atunu u le tafa fo I le o fiti, ta ua e ono se lau kilomita I le tu I sifo o fiti masuva. Le ta ua nei o rotuma, o tangata fo ia. E pe fo linga mai fo I lea e papae, ese atua o lātou tangata. Pe ia ni tangata Samoa, tangata rotuma ia. Ia ai lātou te talanoa fo I le ngangana wha rotuma, ai mix fo I ma le ngangana wha fiti. O le vai aso la le nei, ia o lea ua amata ai, ia ma utomua ai ia le atumotu o rotuma I fiti, I le whaatawa ina fo I o le lātou ngangana o le tū maleanga. Ai, whai mai le au tū o Samoa, le mea leo lo whai o nei pei, fo le lo le Polyfesta New Zealand I Aukilani. A o lo whaatino la, o le polo kalambe ua whai ngoina mō kolisi, a o le ua ave mo le teimu mua I le motutele I sa la whai a pule ono. Ua whai ngoina, ola I launga ngana. Ola I lauanga nu. Live your culture and your language too. La le mewa le una whatawa ina ia te au. Ia le mata upu lea ua whaia nei I Samoa. Ua whetu wha I ai kolisi maururunga. O le atunu. Ma ua ave ai loa I le motutele I sa la whai mo se. Whainga mua lea ua ave ai. Ia le whaalinga le whaatino le motele I sa la whai mau te whaftai le minstawa onga. Ese mai lava I tau wanga fo lea onga lava la tau. Individual schools festival, culture festival. Le tau vai lava onga la tau ia wai whai fale fo lea pe whai houses mo. O lea lava le tu ainga whaatulangana o whaatulanga ia tangata I tonu. Matama, matinea onga I tono, lea onga ma lea onga. O le tāua ia te au o le toila langa ina o le mata upu lea. Male polo kalame lea, Samoa ne ngalo. Ola I lauangana, ola foi I lauanganu. Lea le tāua ia le atau sa vea o le polo kalame lea. Le anga foi o le neiva yaso atoa, ma le lava yaso atoa. Ma so se teimi lava tātou te wha soa ai, I le polo kalambea le atou sa vea. O le whaatawa ina o le ngangana, o le tū maleanga I whanua, ai wha leo e le ngangana. Langa foi o le ngangana leo o tātou pisa I nei, ma tātou vevesi ai nei. Le ngangana lea wa au maia nei, I le mau a leisi ati e pikopo fau lea wa tūlai mai nei. Ia, Father Mosese Vito Lio, Lui. O lea, whai mai, vivi ia tu ia lo uloto I le li. Vivi ia tu lea, ona o mea le lei uma ua whaia e le tua mo I tātou. Ese mai fo I le mau, ale ati e pikopo, le fionga ia katena le pio tau finu, I lona vai tau. E ilo tali tonunga, I le suinga na iai te tai o le kalesia katoliko, ma lātou fo I mau. Sa whata tau tonu lava lātou mau, I le taimi tala whea ngai le lei, mō tangata sa soifua le nā taimi mamea na tutupu mai ai. O lea, tutu watu le upenga I le loloto. Ioi. Lona winga, tutu watu le tō wha I le loloto le anganu ua Samoa. Whatawo ino le ngangana, le walagi o na tātou vevesi le nei vai tau. Ua pule ale tangata iada upu e la lafo, ua le ai ma se toe toa I le whaonga ina le lei o le ngangana. Le ngangana lele ua whaonga me la wali ia e tau whaaleanga ai, tamali anga o isi tangata.
Mai ai foi lo taltanunga. Na whapena foi ona tutofi mai le tua te tai o malo. Ma ua ia fina ngalo ai. O le whaato whala inga lea a tai mo lea vai taimi ma le mana onga fo i lea o lea tunu. Eoi. Ele ma whai ona tātou muri tai e pē se tai inga ua fia se lau, fia se furu tau sanga o whai. Ua ese le vai tau ma le taimi ma winga fo i o tangata ma le swinga o le lalolangi ma mea o lo tutupu ai. Le ala fo i la le nā. Ua ta tau ai fo i o na sila i nisi swinga. Au tau whafonga ye. Whapena fo i o na tutofi le tua te tai o malo, ua i o whina ngalo, o le whaato whala inga lea. Ale tai, ua mana o mia tonu e lea tunuu, ma ua tala whea ngai le lei mo le nei vai teimi, ma mea o lo tutupu mai ai. Tilo i mea na o lo tutupu. Ele ngata o lo tutupu le kalesia le ua mai whaato whala inga. Anei ati ipkopo. Pai mai ia le fionga ile ati ipkopo ia ile tama ia tau finu. Katena le pio tau finu. Tutu ule upenga le loto. O le loto lai mo wai ia. Io ai awhape e ta tau ale upenga i le alo. Ia na ufo yatu. O ai mo wai i le alo. Ngā ava mamangingi ma mea whapena. Tū inga tei le loto, a le alo na whau inga ina, i le whātō whala inga. Le loto e mawai a te tele. O le loto le nao le tō whaa Samoa. Ma lana whātō whala inga. Lana whātō whaa mamau. O mai i le vai teimi o la pati mata i linga. Whai mai ea, le ale tala, ale to ina ale pati mata i ringa. I le mamalu o le atunu umalana fo i mau na au mai le nā vai taime. Ia tātou au na atu ai le o le au na mai. Ia, na va ai le leile to ina. Fua fo i lana launga, fo i lana whaia, mata utia lea, ua alu le ele. O na whaanga loina le nā saunoanga, malana tima inga i lona atali i whaaleanganga le sunga atu lepa. O kau kai se mātango fio whautuanga matua lalo le lei. Auane i au nātu. Ia au nātu, ai le o le au na mai o tangata. Wawa ai le toi ina wa umi le taimi. O pūlea le atunu. Ma o lana ia lava le nā analysis ma lana summary i le whaatulanga ina. Wa pei ua au na mai le atunu i tangata o lo teitei le malo. Tangata o lo ta suia. Tu la fono sui nei sui tai au sui atu le mea sui ane le mea. Wa alu tasi le whalongo tangata tasi le upu tā momo e le atunu. Sau ai le toi ina malana mau ia au nātu. Ai le o le au na mai. E te whaatalitali se ia i o mai tangata i fuatu ia te oi. Ne ai. O tau o te tai o le malo, tātou te whaia, le whateita inga le lei. O tō whia i tātou te au nātu i o tātou tangata. Ma le au nanga fo le nā o lo o moli mau i ai le tō te le lo i tonu fo i le tūspa ia. A tātou iai i le ngā luenga o tātou uso a tangata, o tātou iai fo i le ngā luenga le tua. When we are in the service of our fellow man, we are also in the service of God. Ta ule me nai, ta una tātou lama le iai. Ale la o sau ia. Ia Mosese Vito Lio Lui. Whai mai au. Ia tātou langona,
Le nganga o le vivi I atu I le atua. Lo ulo toe ia vivi I atu. Ai le vivi I mai. Le almea leune o tātou vivi I le atua. Vivi I tātou te whaafetai ai ana mea lofa, ana whaamanuianga, wha le tino, wha le anganga. Ua li lingi mai ia I tātou. Live to praise God. And live to appreciate the love of God, physically and spiritually. Blessings for all of us. Ta ua le nā. O mau ia. O mafu faua iei mawhaila analysis I le lava yaso. Wa au mai I nei I whaatustusai mea uma ia o tula I mai ia I tātou. Vāsanga tutusa le lei ma le autū o le nei vai yaso. I le whetu wha I o a onga a le atunuu I Samoa. Ma le autū. Samoa ne ingalo. Launga ngana ne ingalo. Tele vaenga o le ngangana. Leo o tau sila ma whaalongo iai. E matua I onge tō whai nisi alo avea. Ma whaipule I tonu o le pale mene o Samoa. Tele tau whai atu ni ngoa tau te mana malama lele iai. E o olo lava I le taimi e whaatala doa I tangata ia. Nau tau whaafonga le iai. E amata wha o ngā mangawa mai. Talitari e le eise fola e papai ai le atunu. I se ngangana mata ngō fie sua malie le whaalongo ma le tofo. E atangi ai fo I nā. Le tu ai ngā tangata le tau tala mai le ngutu. Ne ngangana lea na mātala noa ai fo I ma le fionga. I le sa avea mafonga ftelai I le pae inga lea na sa I mawai atu nei. Le sunga le papali I tele li o ta eu ma se pāu. Ngangana ua whao ngā I le talandoa. I le mata ma le ngangana o lo whao ngā I lunga o openga ta whailangi. Tangata tolu a ia leo o whai atua pa uma wa lalo I lava le tūlanga o Samoa se iai se teimi no papa I lea iai. Nele ua matua I lili vau nifo tangata ina ua I loa lelei. Wa uma no papa I atu iai. Ma wha mal ma lama le mafua anga wa lai. Ona pa uma wa lalo ma mau lalo le pu o pa u iai le tūlanga o Samoa. I le lona 5 ma le iwa mai le se lau valu se fulu atu nuu o le lalolangi. Na wata oto le data. E fiu le wani ia o mai tau toi wha amar malama mai se vaenga ina ua tua I atu ia I lato o lato ia o pa uele mea. Mafua mai rato media outlets propaganda ia. E mafua lau talanoa le mata upulea. E ese le tau. Auto sila nei. A whai press conference pe fofola le whala o le fionga le li pale mia ma le vasenga. Le ai ngā tustala ma le au whaasala lau. E o uma ia I o le media. Despite whatever the media outlets that you work for, they all attend. Ai e te le taitai e wa ai iai I se media outlet a tuila epa. Pa wale me te mawai na o oi petesa. None of these guys and girls and women or whoever they are ever turn out and be present physically in the presence of that press conference with the Prime Minister of Samoa. Yana uto vavai atu nei ai. Press conference uma lava atu le pe whai amalana lava media lato ia oi petesa. Vai atu fo I lesi lato press conference. Yana o la ua mpio si oa. Ai te le taitai eva ai seisi o la wari I nei. I o I le me fofola I le whala. A le fionga le li pāre mia. Ma I lātou uma o le autu stala Samoa. La lal me o tau le oa I o. O le fasili le na. La lal me o tau le oa I o e whafsa ngā I mata I le mata ma le fionga le li pāre mia. Ma tō sao ia I au tau fasili.
Ai tau te pala ai mautou fefefe mautou la lafi solo. Na o pe te sa tau te o iai e tu i fesili ai ia tu le apa. Na o le tau lava media ina. O le toi wala au lia le media atoa le atunu. Ia na fo ila o tau iloa i le wha maoni o le wha atinoina o tau tiute. Tau te wha talitini mo tau mata i le TV. I le pueina mai o le press conference a le fionga le pandemia ma le autostala. O nau tau mai lea fatu i ei o tau mawhauwhaunga. Ma whau i ai o tau lava manatu e au noa. Ma le li potia o le tala sao o le upu i le upu ma le winga o le upu na sao noa i ai le fionga le li pandemia. A o lai te sao wha i e ona luma ma e tuli loa ia i le fasili. Tuli loa le pandemia i le fasili le teimi lava le tasi. But what you do is you are scared. And that's all you do. Is you beat about around the bush and wait until it is on Facebook and on YouTube channel. Then the narrative shifted because you will insert and add all the inaccuracy of what was been said in the first place anyway. Na laia, no fulai o le lui tau na ya te oto, au to o ne o to no fo mo to ma fo fo e le o papa isa o ya. Toi fai mai la ia le o le tala. O le campaign ale a le li le o sa vea na fai mai la vai le luafe sfulu ona. Ele I fai a whapenasa campaign ale a tau o sa vea. Na fai mai le luafe ma le valu ina ua whaata oto mai e tuila epa. Le tula fono o le LTRA luafe ma le valu. Ele I malia I elo loto. Ina ua sponsor ele Asian Development Bank le policy lea o le whaatawina. Ma le lisi ina o whanua whaaleanga nu o le tunu o le nei. Voto si sila la I le mamau le mea na mata mai ai lo le fia. I tula fono ia aisea. Ua na o le media, tele o tustu singa sa whaia le nawa I tau, ma o porkalame sa whaia. Le eise tau whaaleanga, ai sa au tala noi le issue le mata upu lea. Le LTRA, Land Transformation 2008. I le sao, mai lea o se tula fono tala whea ngai mole atunu. Ma o 11 te tau na whaasolo muli le nā tula fono. Ioi, o le whaatala no ina, o le lisi ina, o whanua whaaleanga nu o le atunu. O tau se sila lai. Mai le lua whe ma le valu se io o mai I le tae au le nei. Ua, manu maa lo le whinaunga le atau sa vea, sui le whainga maa lo, whalua na sui le whainga maa lo. Ala nea le ilo fo atu. Ua tau nuu, ne whinaunga sa o avatua I le telo tau sanga ua mawai. It is important. Ana se se mea na o tau noa tua I mai le lua afe ma le walu. Se iau o mai I le teimile ne wai I le ane suinga. Io e. O kai le mau suinga ua whai. Sui le malo. Ia e maise matula fono na luas fulu. O le tāwa vai ese o le whaamsidonga o whanua masuafa. Mai le whaamsidonga o soni ngā tula fono. Na matua I soni pala ai lea ia tatau o tangata e aveila na mataupu le Court of Appeal. Ma le whaamsinonga o le toi ilo ina o se mataupu. Ma whai unga sa whaia. E o lava le judiciary review. Ala leo o manuia I nei. Ia le fionga. I le sa ave masui pandemia. Ma le tofi o whale a lili tas. I le toi talia ino lana mataupu. I le toi ilo atoa. Le awala na su ina ai le mataupu. It was the process, the practice, the procedures. How did we arrive to that decision this morning?
and today. Tā ua le nā mea ia no tala no antu mai. Le ala o tau loa nei. Ia tango le whaitau an, lua fe ma le val. Te ia o mai le lua fe lua sifuru ma le ono. Wa tele tau sanga. Tā o fi nau atu wai I mea nei. Ina ia iai se swinga o le whainga malo. Wane. Wha na sui. Sui lua fe lua sifuru ma le tasi toi sui mai le lua fe lua sifuru ma le lima I le toi papai ai la tau. E wha se furu mon tupu tau sanga o la tau wha alue mai ai. Ia. Ia o nā la u tau sisi tango la I le whai tau sanga ma le te deo. O nā mea ua avatu nei. Ina ia mana tu natu lo loto le le iai. Nala o whai atu. Tātou wōla e tala noa ina. Le mata upu e pei ona iai whaalinga ma tau wanga onga o lo whai nei. Ia ola I launga ngana. Ia ola I launga nganu. Samoa nei ngalo. Lau tū maleanga. Le vāta puia. Le ngangana Samoa ina ia whaataua ina. Ma toi wha mamaluina. Ai a pese ma wha fianga. Wha leanga nu. Wha lea tunu. Tā ua tele. Leanga o le tātou ngangana le nā. Le o tātou vivesi ai nei. Le tātou ngangana le nā. Le o mafua ai nei. Ona ngangana vale tangata I tono al parlemene. Ngangana vale tangata I alatou tustusinga. Lunga o penga ta whailangi. Leitio ma televise. Newspaper. Ia ma le social media le nale. Le alale me u tō langa mai e tau mawhai. To find a defense in terms of why Samoa's name has been dragged down the mud is because of all your activities and the language that you use. Because within that language, wa au mai ai ma le fake news, au mai ai ma le disinformation, and what? Misinformation. Le mwhai no tau tue alo ai le mata upu le na, a oi lai whasino ai, o tau le na, le tau media le nale. Ta ua ia o le malama lama I le mea le na. Awa, e la o whai atu nei. E lea ia nisi whapea o la matia ni o lātou soifua I Samoa. I le nei ngā luenga. Na o isi ai o e tau lama lama I stangata. Leo tu stala ma leo whasala. E mafua mai lea. Mafua mai le me ta'u le political pressure and you bow down to that political pressure. O se whati te ingo le mele nā. Wa tau tutu ma le media atu le epa ma le HRPP ua na o I la tau lava I petesa. Wa le mawhai o na toi o I o. E wha longo longo. I le whafola ina o le whala. I mata upu o le malo. I le vāo le fionga le palemia le teitai o le atunu. Ma le to tele o isi tu stala a Samoa. Ma le au whaasa le lau. Have you ever watched that? Wale teitai o la wali I o. Nā le whaata le tatiti le teimi sa wailunga le Facebook. Ma pu e mai le YouTube, le sao noanga le fionga. Ia no lola ia ta lepe ma sofa. Upu o le fionga le li palemia. A wale o la ia o e matua fesili sao. I no mai la ia tusi sao mea sao le sao no ia le palemia. Mo mai mi milo o ma le mea. Ona whawhau wa lea o le tala. The narrative and the story that they will write is all inaccurate. Because why? The misinformation is now inserted into their narrative, whether spoken or written. Ole ala le ngol melna. Ole lava la le nao se awa, o ngā ma se mal malamba iai, le whaingo se tātou wāmbio.
O lo tuto tasi pea tātou whaasalau. Se I vanga nā lava. Ua se le tala o tau li potia. E au noa. Ma le wha maonia. Or reliable sources right from the horse mouth. Ai ala tangata na. Na iei o. Na iei o le bele na whai nei le fafola ina o le fala I le vā o le palemia ma le au tustala ma le au whasalau. No, you were not there. You weren't physical present at all. So how did you hear the story? Na whawhela na mawala utala le o tusi ma whasalau ma e toi whesili ai I atu le epa maisi au li ia I le mea lana I o. Lala mea na ele nufu ina ma e alu I o. Se e tala noa ma e whesili sa o le palemia. So the secondary source that you are using is not believable. It's not credible. Why? You got it from somebody else. Well, if I longo yai ilunga le social media. Ele mawai se sao le namia. Le ala foi la le na. E alaiona le au sia e tātou, le au wala tātou te o ai au mai le whaamtalanga sao. It's because you sit somewhere else while everyone else is going to access the information right from the Prime Ministers. Mata upu umaya. Ta tala atu ele pare bia le avanoa. Afio mai ai. O mai whai mek tau visit. Nala foi la na wala yo na whapena le fionga le li panemia. A whai e le mawhai e isi media outlets o na usi tai. Ma muli tai e le whaatino ino le tātou ngā ruenga e le wha maoni. Ma whaatino with the essence of the ethics and the morals of our job and reporting the correct, accurate information to the public. Oh, you're holding the government accountable to what? When you're reporting all nonsense, misinformation, disinformation, and fake news because you were never there. You're just listening to the media, the social media, and the broadcast afterwards. Umana faya. Umana faya le fasile silang. E mafua ya ona ave e tangata lautele ya media outlets ile famsino. Why? It's because the media is not doing their job. Afa feo no tau li potia ni mea, tau te le ifisili ai, se au mai le ato o toanga ma le se lau pasene, o le mea lea na fina ngalo i eile palemia. Awa, e ei teimi e tali mai eile palemia. O no tau wola i ele tusi na o le mea o tali mai eile palemia. Without you, a secondary question throwing to the Prime Minister. Thrown at him. Go ahead. Why not? Pelato te sila fia e fai atu ngungule palemia. E fai atu tali mai palemia. E tali mai male fia. Ioi. A fai wale manino I lau whalongolongo. I le fesidia listu stala lalalme o le fesidia palemia. Mai toi fesidi fa mole lau fionga le palemia. Toi fa manino te isi mai alma ta upulena e talanoa ina ia. Manino au fala. Au atau te tau le pua malafo. Ai tātou te leo wha maoni le whainga o le tātou. Tātou wō I o le mea lo fola I le whala. Ai le nao le tātou nofo ma whaatali tali tini. Se ia auta mai I lunga o le social media. Le tātou wō la ia lea. Vase ma tau mawhai e wha winga. I le winga o le mea lea tātou te manatu I ai. Ai le o le mea na winga I ai le sao noanga ma le fina ngalo o le palemia ma lana wha tō whala inga. Yeah, as I say, afa yatu le sau noanga le palemia.
e ei le tū ma le anga, lea lai una utale no le mata upu lea. Le au tū le nā, Samoa ne ngalo. Lau ngangana i ola ai. Lau tū ma le anga wha alo le vata puia le nā e tausi. Nā Samoa e ese lana tū ma le anga, o whawhia no utale no tu le nā mea. Nā Samoa e ese le tū ma le anga i le whaingo le ngā ruenga le nei. Our morals and codes of ethics and principles are based on our culture. E ta oto ma whawholo i lunga le tātou vāno nofo, lea le vāno nofo le nā, le vāta puia, le awa whata whata. Io, awhai atu o le mauta, ua tō whāle li pārmia. O wingo papalangi, e o lava, whepe e lunga la au, mauru i lalo le pā, trespass, e alu le pālangi e su e se mea, e pu e isa na ata. Tau whai lava se story. E le kia i nā mea. E le popole pe soli il tu lafono. Ai a Samoa. Ua malo lo le te tai. O le atunu. Ua uma foi no mai leo ma skulati ma ta watu ile au fasa le lau ma le au tustala. Ua uto vava ai o le a kāles fulma le valu ile waki. Sei fai se malo longa le fionga le li pārmia ma. Nona fale tua ma le no fuara. Tusi le mea sao. Fesili e wha malama lama le ano fale atoa o le mataupu. Don't take any issue from social media and from distrusted sources that are never credible. Nala ia. Tau te whiwa la e whai mai. O lea, ma lea. Wa mau lalo le tūlanga o Samoa na outou. This has nothing to do with suppression of the freedom of the media. It has to do with our fake news, has to do with our misinformation and disinformation because of you. O tō umana lai, tala no mai es tamaititi leo. O ka nata leo whaiatu nei a manfui ia le a taua masiata. O lua le au makoi. Teimi fo lea na oi su ele fetu he. Po fele mea ua whanau a Iesu. A whai e telu o ai maua le fetu le mea le nae la fililo ai po le ase pu o se avi i o la fielta mai titi le na o kanata. Wana ua ave ese le ainga sa la ia le swafa male pulotu. Ona o lua o mai lea wha mole. Tala herota le na whai lea o makoi. Au lua maua le mea o lafi ai. Pe o ieri fetu e suru pula sao e le tamititilna. Ona lua mai lea o te fia latu fo i o te hifo i ba watu o mea alofa. Yeah. It is so important that we have the access to the correct and true information. Because if you don't, it is available, but you choose not to go there to the press conference, then what do? You turn around and change the narrative and write your own fake news. Put out the misinformation and put out the disinformation. Yeah, there you go. Whaumatu le tala noe le nā mata upu. Ai awale ngalo ia te oe le tātou ngangana. Le ngangana oa le atunu. Mua ngangana, le vau ngangana, le utu ngā vānganga. Ai se utu wawa ai ngangana e tala noa i tangata nei ma whaasoa ai. Ia malatou tala e whaatalitali tini. E pala a ai e o i le mea o lau whafola ai le whala. A le tele o lau tustala ma lau whaasa le lau. Ma whaafsanga i emi ma le teitai o le malo. Lala le mea e la ina whapena. Hema, you do not have access to the right information and to the leaders of the country, especially the Prime Minister of this country. Ia ngā mā i kou whi. Fiu whai aku sore ia o kōku ke rea ma whai a. Ma le tamaito ina leo mai whea.
Junior. Soli, tua I matua tele matua over tele le mafifio lo fa velvelea. Ma fua le mele na o le si antikerisa sili na pepelo le ia nei. Ia. Tau falata. Ai o lua umalava. Au te tau atu ia te o lua ma le uso lea ia kanata. Le ai a se upu e sau I le ngutu o seisi o lua e sa o. Na o mea pepelo, o le matua tala pepelo o nei tangata. Le ai a se mea sa o fai, ai langa I le manuia I le atulu le na mea o le pepelo. Te loa ana lua e fai se lua fala I muri moha. E la wari I ngo mai ngei fai mai o. Wa mai, bako ke ofo le ba lo leo mai, o ka mai ngei mea o muri moha. Tu lau fa fonga le atunu. Pole chicken ass, pole chicken bum, pole a ringo le mere. Pe ba li e pe a fa batala fa pena, ma fa leo fa pena. Ai, ele au mai ele malo ni me fa pena. Oi. Le filifilinga sa loto le nale na faia. E company ma pisinisi la o loa ma fa tau o la tau na na oka ina mai. Ai o mana teista I le fai pisinisi e ma nei fo I lo na tofo. O fa pelo ya mai. Ele ai ba se nga mo le muli pipi va tu fa fonga mai le tu. La nga na o le muli pipi e fa si kele. A o le no fo I le o le bo. Ska mai me va pe. Ya ai u yo le alo fa mai le tu va lo tu sa so tato manuia. Po fo sa to felo inga fi ma le sunga ya sau se fa noa. Ya, fai mafonga fo o leo so ya seu manu, ya, por to fa fo ya fonga mua. Nui a tele nei a fia fitato fei loai. E lea so atai au le fata fiti o tiute ma Faiva o Samoa. Le a tau sa vea le nei, fato fa sui fuina, fa mangalo se leo o le au na. Nui a fo I tau maftanga matali ngā sua o le fia finei, ya, ma malo longa pe a fata oto to fanga o le atunu ala fai I le lofa maleanga leo le atua I le asota. Au manu e tele o tau ta mama tua ma leo whainga lunga te tofi le atua soifua ma ia manuia. Na meo le ngā Gagaifo Faiva ma le a tau sa vea I